Arratsaldeon danoi, eta ongi etorri urtarriko da urteko lehenengo ohiko plenontara. Hasingoa goretik lehenengo puntuarekin. 2021ko abenduaren 20ko aktaren onarpena. Ados? Bigarren puntura pasatzen gara, alkatearen jakinarazpenak. Ez dago. Hirugarren puntua, Edurne, Maria Inés eta Maria Jesus Arcelus Larrañaga Buruñaga auzoan bidegurutzea hobetzeko lurren zesioaren eskaintza onartzea. Lurralde batzorde informatzaileak egindako edo emandako irizpena dago, urtarriaren 25an egindako bileran. Bertan azaltzen da Edurne Arcelus Larrañaga Andreak, Maria Inés Arcelus Larrañaga eta Maria Jesus Arcelus Larrañaga Andreak Buruñaga auzoan bidegurutzea hobetzeko beren jabegokoa den lursaietik, 418 metro karratuko lursaietik, 155,50 metro karratuko azalera duen lurzatiaren segregazioa eginik, banatutako lurzatia udalari zeditzeko eskaintza egin dute. Beti ere, udalak aitortuz gero, lur zesio honek ez dituela beren aprobetxamenduak murriztuko. Udal arkitekto zerbitzuaren txostena dago eta irizpena aldekoa da beti era jarritako baldintza hori errespetatuaz, bai? Proposamenean jasotzen die jatorrizko lursaila eta nola gelditzuko dan zatitxuta kenduta udalari zeditzen diotena. Bai? Nahiko nada pixka komentau, urtietako eskabide bati erantzuna emoteko ezinbesteko pausu bat emoten dela honekin, Buruñako bidegurutze honi irten bidea emoteko aurretik landu die hainbat proposamen, eta, oin tokatzen da horrek berraztertu eta pixka proiektu teknikoa ibidea emotia, bai, exekuzio posible bat einarrizateko, eta batez be, auzotarren eskaera historiko bati erantzuna emotiaz gain, herritxar guztiok pasabidea dan eremu horretan, pixkat hori hobetzeko. Eta hor da, pixkat azpimarratzia, berri hon badala eta pausu bat emoten dela urtietako eskaera bati erantzuna emoteko. Nik aprotxoniko nuke bide batez Arcelus Larrañaga familiak aurkeztutako borondate horri eskerra adierazteko. Ustot badala, inguruko auzoari irten bide bat emoteko eren lur batzuk zeditzeko aukera mahai gainean jarri eren aldetik eta proposamen hori itxia aurretik indako lanketa baten gainean interesatia pentsatzea eta eskertzeu besteik ez egin kilain. Bosketara pasauko gainak. Aldekoak? Danak, hau batez, onartu da. Gai zerrendako hurrengo puntuarekin jarraituaz, pelikula bat Euskal Filmategian depositoan lagatzeko proposamena. Dokumentazioen artean dekazue udal artxibariak egindako proposamena. Super 8an egindako pelikula pelikula bat artxiboan azaldu dana eta bertan irakurri ezingo litzakena Euskal Filmategian depositoan lagatzeko proposamen bada. Eta proposamen horrekin batera sinatuko litzakeen hitzarmenaren proposamen badago, bai? Depositoaren hitzarmena alegia. Bai? Aldeko botoak? Ados, onartu da. Bosgarren gaixan, soldata igoeraren onarpena. Dokumentazioan jasota dakazuen moduan, estatuko aurrekontuen legeak aurreikusitakoari jarraituz eta eudelek jasotako edo egindako proposamenari jarraituz, bai udallangileen soldatak eta baita udal
udaleko kideen soldatak igotzeko proposamen bat dago. Bertan jasotako muga errespetatuz egiten den proposamena da, eta da 2% igoera 2021an indarrean zeuden tauletan aplikatuta. Proposamenarekin eta txostenarekin batera taula eguneratuak banatu dira edo depositatu dira espedientian, eta baita politikoen soldata mailak ere bai. Aldeko botoak? Batez, onartu dira. Zaitzen dago? Hurrengo puntua elkarkidetzako kuotak. Kasu honetan ere bai, elkarkidetzarako ekarpenak egiteko proposamen berri bat iritsi zen elkarkidetzatik jasotako proposamenean 2021ko ekarpenei 2% igoera bat aplikatzen zotzen, eta lehen esan duten moduan estatuko aurrekontuen legeak aurreikuste zeban olako ekarpenendako gehieneko igoera hori izanez, eta berez onartutako gehiengoan zegoenez, proposamena da elkarkidetza proposatutako 2022 urterako kuotak onartzea. Banatuta dare zeintzuk izango dien hileroko kuotak 14 pagetan, bai? Bozketa dengo dugu, da? Aldeko botoak? Onartuta da. Gai zerrendako 7. gaixarekin, 2022-2024 diru laguntzen plan estrategikoa. Dakizunez 2 urtetik onartu behar izaten da diru laguntzen plan estrategikoa, eta ongoan mahai gainean proposatzen dena da adierazitako epealdirako diru laguntzen plan estrategikoa. Bozketara pasako dugu, bai? Aldeko botuak? Kontrako? Abstentzioa. Zose esaterik, edo? Ez? Horrengo gaixa, 2022ko lanpostuen zerrendaren osaketaren onarpena. Erradako udalean onartuta dagoen azkenengo lanpostuen zerrenda 2020 urtekoa da, 2021an ez da berriztu, baina bertan jasotako azalpenen artean osatu beharra ikusi da batez be 2022an ekin beharrian garen lan eskaintza publikoari begira, eta da gida baimenaren zehaztapenak jasotzia lanpostuen zerrenda. Horrekin osatu da, batez be lan izaerako lanpostuetan, eta horrek dielako aurtengo urte hasieran aurreikusten dienak ateratzea. Proposamena ditzake indarrean daukagun lan errepetia edo lanpostuen zerrenda osatzia adierazpen edo zehaztapen horrekin. Aldeko botuak? Hurrengo da pasatzen gara? PSEek aurkeztutako mozioa jasarpenik gabeko abortua izenburua duena. Irakurringo dut, edo? Bai? Irakurri, goretu espazu Albertok zeuk aurkeztu eta azalpeniko monedo, berak ados.
Vamos, guretik. Irakurrengo dut. Bai. Moción aborto sin acoso. Exposición de motivos. El pasado mes de junio se aprobó la resolución del Parlamento Europeo de 24 de junio de 2021 sobre la situación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres. En ella, partiendo de que los derechos sexuales y reproductivos quedan protegidos en cuanto a derechos humanos en el Derecho Internacional y Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y constituyen un elemento esencial de una prestación sanitaria integral que los derechos a la salud, en particular a la salud reproductiva y sexual, son derechos fundamentales de las mujeres que deben reforzarse y no pueden, en modo alguno, ser debilitados ni retirados. Se insta a los Estados miembros a garantizar una práctica segura y legal del aborto basada en la salud y los derechos de las mujeres. Asimismo, pide a los Estados miembros que garanticen el acceso universal a una práctica segura y legal del aborto y el respeto del derecho a la libertad, a la intimidad y a la mejor atención sanitaria posible. La Organización Mundial de la Salud recomienda dotar de discreción al entorno del centro sanitario para asegurar la confidencialidad de las mujeres, su libre decisión y su derecho a un aborto seguro. Quedan en entredicho a causa de actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que pretenden influir en la decisión de las mujeres de interrumpir su embarazo. En España, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está reconocido y regulado por la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que goza de gran consenso y apoyo de la ciudadanía española. Sin embargo, grupos ultraconservadores, organizados y con gran capacidad económica, acosan y hostigan a las mujeres y a los profesionales que lo facilitan, obstaculizando así el ejercicio de un derecho reconocido en nuestro ordenamiento jurídico. El acoso a los centros sanitarios donde las mujeres interrumpen voluntariamente sus embarazos es una constante desde la aprobación de la Ley Orgánica 985 de 5 de julio de reforma del artículo 417 bis del Código Penal, por la que se despenalizaba el aborto en 3 supuestos y sigue siendo hoy una realidad. Por todo ello, consideramos necesario trabajar en el Congreso de los Diputados para que sea delito obstaculizar el ejercicio de un derecho reconocido como es la interrupción voluntaria del embarazo, mediante el acoso a las mujeres que toman esa decisión. Por ello, instamos a que se modifique el Código Penal porque en nuestro país el derecho ya está reconocido. Lo que se persigue proteger con esta reforma es su ejercicio en libertad. Moción. Por todo ello, el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Vergara presenta para su debate y aprobación en el Pleno la siguiente iniciativa. 1. El Ayuntamiento de Vergara rechaza cualquier tipo de acoso, intimidación o vulneración de la libertad de las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo. Con ello, se muestra favorable a la penalización de dichas conductas de acoso. Y 2. El Ayuntamiento de Vergara, en el ámbito de sus competencias, se muestra favorable a la implementación de programas para la educación sexual y prevención de embarazos no deseados. Azalpenik edo bozkatuta gero. Bozketara pasako gara. Aldeko botoak. Aho batez. Nagorek eta Albertok. Bueno, nahiko genuke gure botuan azalpena emotia, iruditzen jako erabaki proposamenak onargarri xadiela eta horra etxe aldeko gure bozka, bai? Baina bai nahiko genuke bi pare bat ideia edo azpimarratu. Batetik igual, testuinguraketan, hainbat puntukin igual ez dugula bate itzen, batez igual lurraldetasunakin lotuta darenak, eta bestetik igual, pixkate, nahiko genuke azpimarratzea, pena ematen dozkola, igual, Bergarako udaleko funtzionamendua euskaraz izani, plenuan gaztelera utzian mozino bat aurkeztu eta onartzea. Ordan, bi puntu horrek azpimarratzean egin joan, gure bota azalpenian.
Ontxar. Bueno, no voy a entrar en detalle. Yo creo que la violencia contra las mujeres no entiende ni de territorios, ni de lenguajes, ni de idiomas, así que por eso no voy a entrar en lo fondo de cuestiones que yo creo que son superfluas a la cuestión que se debate aquí, ¿no? Yo sí que quisiera, en un primer lugar, es la razón por la que hemos traído esta moción, el reafirmar de alguna forma nuestro compromiso como ayuntamiento y como municipio, como pueblo, un compromiso encima unánime de todas las sensibilidades que están representadas en este pleno, pues con los derechos humanos y contra cualquier manifestación de violación, de violencia o de coacción contra los derechos de las mujeres o contra las mujeres, ¿no? Sobre todo ahora que estamos trabajando sobre diferentes formas de violencia, ¿no? En un grupo más reducido, ¿no? Pues creíamos que era necesario posicionarnos contra esta forma sutil de la que tanto hemos hablado últimamente, ¿no? De violencia contra las mujeres, ¿no? Y esa es simplemente la razón, más allá de que, bueno, pues efectivamente, y me reafirmo en lo que he dicho al principio, desafortunadamente la violencia no entiende, en este caso la violencia contra las mujeres, desafortunadamente es universal, y está en todos los sitios y en todos los idiomas. Bai, erabat ados, horregatik igual onartu ditugu, erabaki proposamena badakigulako emakumeen kontrako erasuek ez dabela ulertzen lurraldetasun ez da beste irizpide batzuetan, baina bueno, egin nuen azpimarratzea bi puntu horre gure aldeko bozkakin. Eta gero igual bai, zurekin bate itzen dut, berresten dugula gure konpromisua, edozein olako hemen mozioan itxatzen dien bi puntu honetan, da batez bigarrenean igual azpimarratu, zelan heziketa sexualakin lotuta, Bergarako udalak pasau da bere zerbitzua gaztelekura, eta uste dut hor pauso importanti bat emondala, eta hori da azpimarratzea eta jarraitzu beharko ginukela, olako gauza konkretuetan pausuak emoten, eta erabat ados berresten dugula konpromisua eta horregati dagoela, mozein honen onarpena. No siempre última turno de palabras, si no os importa. Y por no quitarme este mal sabor de boca que puede dar, ¿no?, el que nos hayamos podido perder en debates que van para el otro lado. Yo estoy absolutamente convencido de que todos hemos votado a favor de corazón y absolutamente firme, con una convicción firme en que esto es algo intolerable y que este ayuntamiento tiene que poner pie en pared contra cualquier tipo de manifestación. O sea, yo me gustaría que sí quedara la parte positiva de esta votación encima de la mesa como última palabra. Nipe bai, lagatzen baldin badostazue, nik uste garrantzitsuena hori dala, ezta? Danok baiezkoa eta aldekoa emondotxau, onartezina da violentzia mota hori, hainbat aldiz azken boladan hitz egin duen violentzia horrena, eta emakumion eskubidea dala, eta gainera onartuta daukaun eskubidea, orduan, niretako oso baikorra da, hiru taldiok baietza emondoguna, eta zer gaitxikan emondun gainera. Neube eta guztiz bat inda, uste dut Mosame batzorri maitxatu zanean, eta Alberto esate zeban, nola baitz, aktualidadeeko gai bat bada, emakumeek jasaten dozuen beste violentzia bat, eta horren aurrean udal moduan adierazpen guztiz bateratu bat emotia, naiz eta terminotan segurazko desadostasun batzuk egon uste dut oso esanguratsua dela, eta importantea nola baitz, udal moduan berrestia alako gaixetan dagoen unanimidade hori edo adostasun hori. Pasatzen gara hurrengo puntura, eskaera eta galderak. Ez badago bape bukatutzat emonalko inuke horko plenua, pleno labur honekin hasten du urtia, hurrengo otsaileko pleno arte.